Veliki pozdrav, poštovani gledalci, dobrodošli u novo izdanje naše emisije Igraj na iskustvo. Očekuju nas 5. utakmice četvrtfinala, 3 meča na programu. Stefane, gost nikada nije slavio u 5. utakmici, skor je, ako se ne varam, 18-0 za domaće timove, pa krećemo od ove prve utakmice gde smo se nekako prilično lako složili. Panathinaikos Makabi dobija domaćin, ali čak smo se odlučili za hendikep, granica je 6,5. 6,5, da. Dakle, H1 na 6,5. Panathinaikos je favorit, tu nema dileme i negde Panathinaikos, u sve ove 3 utakmice Panathinaikos je najveći favorit. Povrede su najveći problem za Makabi. Dakle, Baldwin, pitanje je, skidaće se najverovatnije ponovo, ali pitanje je da li će igrati. Kažu da nije ni trenirao. Ma da, ne, mislim, verovatno bez uticaja, kako god. Bez uticaja Baldwina, Sorkin je prehlađen, Di Bartolomeo, povreda ramena, sve je to sad upitno, onako, mi smo dosta pričali o tome koliko Makabi ima više igrača na raspolaganju, odnosno dužu klupu i neki veći doprinos od tih igrača sa klupom. Međutim, sada se to gubi i videli smo kako to izgleda recimo u četvrtoj četvrtini posljednje utakmice kada je jedna petorka s druge strane najjača i najjača petorka, nažalost bez Baldwina, najjača petorka u tom momentu u Makabiju, a tu je Panathinaikos jači. I to je to. Tako će najverovatnije ići cela ova utakmica, tako da 7 razlike negdje deluje dostižno, a posebno zbog toga što Ataman, verujem da ako bude bio u situaciji da pobedi sa 20, ići će na 30. Dobro, i posle svega šta se dešavalo u Beogradu i nekih tu provokacija koje su bile od strane navijača Makabija, pa onih provokacija od strane pomoćnog trenera Panathinaikosa ka navijačima Makabija, verujem da će biti želja da dobiju meč kao što su dobili i onaj drugi, dakle da ubace preko 90 poena, da spuste Makabi na ispod 80 i svakako Panathinaikos nakon onog preokreta u završnici prethodne utakmice ima i tu psihološku prednost plus naravno domaći teren, navijači i sve ostalo što ide uz to. Drugi par koji tipujemo nekako, ja mislim zaista da će prvi put da se dogodi to da će jedna gostujuća ekipa dobiti 5. utakmicu, ali nismo se odlučili da igramo čisto dvojku na Olympiakos, već igramo H2 na 4,5, dakle da Olympiakos pobedi ili ne izgubi sa više od 4 razlike od Barcelone. Olympiakos je u onoj prethodnoj utakmici kada je Nikola Milutinov konačno mogao da da svoj doprinos, onaj malo veći nego što je to bilo na one prve 2 utakmice, pokazao da je, čini mi se, zaista kvalitetniji tim u odnosu na Barcelonu. Naravno i Barsa ima svoje adute i Barsa pred svojim navijačima naravno da želi da izbori plasman na Final Four, ali mislim da je jednostavno Olympiakos i kvalitetniji i negde, pa ne mogu da kažem iskusniji tim, tu su negde, ali generalno i sa ovakvim McKissikom koji je u pravo vreme ušao u odličnu formu, sa 3 centra koje igraju fenomenalno, sa Petruševim koji je podigao nivo forme drastično, Peters koji uvek može bilo kome zaista u Euroligi. Zdravi Papa Nikolau. Zdravi Papa Nikolau plus i Vokap i Williams Goss i nekako sve ide na vodenicu Olympiakosa. Za one hrabrije čista dvojka je 2,40, ali eto za one koji ne bi baš toliko da rizikuju da igraju da će se nešto desiti prvi put, tu je H2 na 4,5, verujem da i ako Barsa dobije utakmicu, da će to biti u jednoj neizvesnoj završnici, da to ne može da bude više od 4 poena razlike. Idemo dalje. Monaco Fener, oba tima preko 76,5 poena. Sad, prošla utakmica katastrofalna za gledanje u smislu koliko je bilo, 62-65. Ali to nije karakteristično za ova dva tima. Pa da, i nije reper. Pogled na prethodne 3 utakmice, odnosno na prve 3 utakmice, odlična košarka, malo stegnuta košarka u prvom poluvremenu prve utakmice, ali sve nakon toga je izgledalo jako dobro i na veliki broj poena. Između ostalog, čak i ta prva utakmica je otišla u neki plus, iako se igrao produžetak, čini mi da je bilo kako 81-81. Sve je to bilo manje više, došao je i OTP, tako da i na ovoj utakmici bi trebao da dođe OTP, posebno zbog toga što se, recimo, očekuje tih lidera i Monaka i Fenerbahča da imaju dobru utakmicu, odnosno James će morati nešto da ponudi u ovoj utakmici, pa ja mislim da će morati, da.
Ne znam da li mu mnogo ljudi i dalje veruje posle ovakve 4 utakmice. Lloyd voli ovakve utakmice, a tamo sa druge strane imamo Wilbeckina i Dorsija, recimo. Hayes Davis, naravno, ajde da ne širim priču, ali... Imamo Kalatesa pod broj 1, ja mislim, onako kao neko ko se izdvojio zaista kao najkonstantniji igrač Fenera u toj seriji. General, recimo. Pa da, bukvalno, tako da na tiketu imamo Panathinaikos Maccabi H1 na 6,5, Barcelona Olympiakos H2, da Olympiakos dobije ili ne izgubi utakmicu sa više od 4 razlike, i Monaco Fener OTP na 76,5, ukupna kvota je oko 6,30. Bilo bi to sve za ove četvrtfinalne serije, družimo se ponovo tamo kada krene Final Four u Berlinu, a do tada veliki pozdrav!